abatebekanisa ba UCU basingura umupira gw'ebigero gw'abojo barukutera Makerere University goli 3-1 omukakoryo ka penalty kandi aba bagaruka basinga volleyball yabojo hamwe n'abishiki aho batera timu za Kampala University ahabwo babishatu 0 aba bagaruka basingura no mu basketball yabojo n'abishiki aho basinga timu za Victoria University kandi omukubaka UCU yasinga Kampala University gora 2 aharya 2 mu zakamaririzo. Itendekere rya Bishop Stuart University bahendere mpakeze n'emidarena ermogwe za bugumwe ogwe feza hamwe n'ebiri y'ekikomo kandi egiyone rigiro mu kwirukanga rero mu Woodboy yabojo bahendera mu mwanya gwa 5 aha timu 19. Nona timu yanje twahangura gold medal erukurugo amukati akwa kwita kagataka gufu so cyashitari kintu cyangi twagira amana gitu twarwana munonga twahangura medage yampa experience yamani abo kuba nireba akura kinga sport na nakura improving so first of all nyenda kusima administration ya UCU abo kuba young talent wena twagathering aha twayoreke experience training shanga kuri twese participants nkagana mushaka nkonka twagenda na silver na bronze mwe na gold demo okujiro kuko kwiruka twashitari kintu munonga egiyaberge mizano yo murondo gwa 20 kandi ebirehererukire kuri atine etebekanisi bwa UCU omugande mpaka zompira gw'ebyaro ezoro kubaho buri mwaka za Rujumbura Cup azigarukire mu kwinda aho timu zitari zimwe na zimwe ziriyo nizihayanira kusinga ekikopo cyo mwaka ogu. Empakezi hatezerga hakwayanirwa harurengo rwa za grupo zebembirwe timu yegomborera yabwambara eyino bonero mwenda kandi nezo kwija kuhendera kibanza cyo kwezi ko kubanza ko mwaka guru kwija anashika muzuri nakanga kipa nakanga kandi ikikope cyambere mu nonga kuba bana binji bafuna mbasarizi umuntu usanga yoko turbo wadiko usanga wazanka bishaka bafuna yemukago amaboko zabara bazana umupira kandi nabiri talent yorekwe rero basefuza n'umbisho Mugangari abaziga bamuroga kurana metani ameza mu Brown captain from Ruhinda akakati